Inkabi la ubhuti uMthandeni akehlisa ipride. Akwazi ukubiza e-social media, akwazi ukubiza media noma ayi-addresse lento on social media. Abe live or Facebook njengenjwayelo a-addresse lesi simo lesi. Ngokwelanga bathi uBig Zulu uthe akaze khokhe ngisho indibilishi engomeni yakhe ka-featurisha kuyona ulwa iParis. Ziningi iy'nsolo eseziba khona uma ngabe sekukhulume nomphathi omkhulu umnikazi wenkabi record kanti nengane nayo ukhulumile lapha ngesonto yakhombisa ungenami kodwa leyo mntwana ngathi ube ne-stress ngokumbuka kwami angazi ke ngathi khona into kade icabanga phakathi ebimudla, I'm not sure. Kodwa uMthandeni akakwazi ukuthi uma ukuthi zonke lezi zinto lezi eyishuwo ziyiqiniso engahlala akathule kanjena abeke izabazaba imbiba nebusi yonke le nto le abeke kanje kodwa uma ukuthi akusilona iqiniso kumele ukuthi akwazi ukuyiphendulela. Ama-invoice futhi awenziwa ngalentozana awenziwa ngesandla manual enziwa ngamafoni ngama-bank, so akakwazi-ke umuntu ukuthi alethe ubufakazi nokuthi futhi yini ulwa abayemfakele kuma-post ulwa uphushile umcimbi wasemdletsheni and ulwa umkhonzile uMthandeni. Lokho ulwa showed it openly ukuthi umkhonzile uMthandeni. Akakwazi ukuthi azama ukukhulumisana even nanolwa balungisa isimo sakhe and bekungamele lento iziphume out of hands kanje ngoba entweni zabo like usathane uyajabula ningi usathane osuke ufuna ukungena ingoma nje esuke i-featured someone else. Uma ngabe ike hamba ibanga elide noma kwavele yakhushkelwa izinga kakhulu akujwayele ukuthi abanikazi bakhona noma abantu abasuke bekhona begcine in good terms. So indoda-ke funa izame ukuthi ibuye on-social media iyeke lento ukuthi kuthiwa ena izokhulunyelwa isikwelinye izinga njalo yena usekwelinye izinga uhleze kwelinye izinga njalo nje bekumele aliphendule iso lezwe-ke noma-ke abatshele bafonela uSimphiwe Masondo. Simphiwe uma bemfonela ethi abamfonela after 10 minutes bekumele futhi phela ekwazi ukubaphendula ekwazi ukuchaza isitori sakungabe ngathi isitori abasazi and lento lena it makes up a bad reputation. Yini ngambe inkampani le yamthatha MP noma MP or what angazi it makes like a bad reputation ngempela. So abakwazi ukunakekela umsebenzi wakho bakwazi ukuba nezimpendulo zayona yonke into enganangu nje onangu lontozana umfowabo lo omunye uMthandeni lo owasahlukanisa ngawo inyaka wabuya wazosichazela ngokuhlukanisa kwakhe unyaka. So naye umuntu akakwazi ukumela into yakhe nazi-ke naye sayingenela amanzi endlini futhi ngiyasola nje ubafula omunye walapha enkandla wayazi yonke into wayesencane ukuyiveza nje even lapho ngophela ayikho into ayengayazi wayelokhu eshithi wathi uBig Zulu okunye eshithi wahamba phezu kwakho insizwa ayilungiseke nayilungise ekhaya layo kuyonakala and ngiyacabanga ukuthi la usayomdinga nangelinye ilanga or else inkabi record sayidinga adinga abaculi abangaphansi kwayo mhlawumbe kuba khona omunye akayomdinga ukuthi mhlawumbe enze ingoma naye thane nakulungiseke lokho kuba ukuthi akazange azamkhokhele lutho ngiyangibona ukuthi engahluleka ukuthi akhokhele umuntu imali and bekumele ukuthi ulwabe khona emnditsheni noma ngathiwa khona zona ziphi inkinga noma ngakho bekumele ukuthi mana mbhadalele ongenani kwenziwe into edlulayo hayi lento le yokuthi avela ngabe bikho at all ukuze kuvele izinto ezingaka leyo nto leyo vele beyigcine ngaphakathi kubona as artist. Funa abantu bamtshela iqiniso uMthandeni bakwazi ukumbonisa ngokuyiqiniso ngoba kuzobe kukhanjwa phezulu kuthiwa hayi iqhawe ube right sekubhizi uthwana nolwala kuthiwa udla insango usani bafethu ukwenza kanjalo usani le yangane nje ningayiphoxi